Mogare o tsamaisanang le COVID-19 e leng C12 o ne o setse o bonwe kwa dinageng tsa China, DRC, Mauritius, England, Portugal le Switzerland mo kgweding ya Phatwe. O ne o setse o itsetse sešwa. There are some instances where we have overlapping or shared mutations between all of these variants of interest or variants of concern, but what kind of flagged this for our attention was that there were quite a few mutations that had arisen in the C12 that were not present in any other variants of concern or variants of interest. So there are some shared mutations, but also some unique mutations, which, is why we are monitoring. Le mororo, letso la C12 la mogare wa COVID-19 le fitlhetswe kwa profenseng nngwe le nngwe mo nageng go kaiwa fa le nna le diperesente di le 3 fela tsa kgonagalo ya go ata. Baitsenape ba re ba netefetse gore meento ya J&J le Pfizer e tla kgona go lwantsha lotso leno le le tlhagang mo mogareng wa COVID-19. C.1.2 is present at very low levels. At this stage, we do not have experimental data to confirm how it reacts in terms of sensitivity to antibodies. But based on what we do know from other variants, and based on the fact that some of the mutations in C.1.2 are shared with these other variants, we have considerable confidence that the vaccines that are being rolled out in South Africa will continue to protect us against severe disease. Ba NICD ga jaana ba tsweletse ka dipatlisiso tsa go bona gore a go tlile go tlhokagala moento wa go matlafatsa masole a mmele kgatlhanong le mefuta e farologaneng ya COVID-19. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.